umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibeke ngomoya Sanulelo sihlabelelo somthandazo wesabatha sihlabelelo senkumbuzo yezulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Jehova Bantwana bakaNkulunkulu siyabonga ukuba uNkulunkulu asivumele size kulomzi wakhe wemanga ngalolu suku lesabatha sibonge uNkulunkulu ukuthi sivumele sasazongena kulomzi esizocela ke bantwana bakaNkulunkulu ukuthi kakhulu ubashumayeli nakusenhlayisuthini nje yonke ukuthi bantwana bakaNkulunkulu kulomzi kunikwe ababheki nababeka abantu endleleni ofuneka kuhanjwe ngayo kulomzi ngoba ufani namathempelo kakhona emhlabeni mayonkosi esicelayo abantu bakaNkulunkulu abasuke bezela abashumayeli abakhokhela inhlayisuthi uma nitshela abantu musani batshela ukuthi yini ezwa la ngoba nisuke nitshela abantu izinto ezingafani bese kuyaphambuka emthethweni wala umuntu utshela ukuthi akazolalela kuphela inkulumo uzofika izwe la ngoba uzosukuthi amtshela abantu utshela ongeyikho ukule kuzwe umuntu kade engifonele engibuza ukuthi bese edlule konje manje kulethwa imbuzi eziwu5 nenkomo la lithela mina ngikwazi nalokho uthi ngizwe kuthiwa phela kulethwa imbuzi eziwu5 nenkomo manje kusho ukuthi mhlamba sazi ukuthi lo muntu uzwe ngobani kusho ukuthi angathi ngangabiyena umuntu otshela abantu ukuthi yini ofuneka yenze ngoba akekho waziyo kuphela sifanekisa kulezi imbuzi lezi u5 owafanekiswa ngazo ukuthi awulethi imbuzi eziwu5 kubalulekile nalokho okubona kufanele ukwenze noma kusuke kungaphelele ngoba kusuke kuyibona abasazosho ukuthi ngalokho sifune imbuzi la ngakho ke asisubatshela abantu okwenziwayo abantu asibatshela bese la ukuze bazozwa la uma ababekwe la ukuthi batshele abantu babatshele bezwe ngabo hayi ngathi ngaphandle amen amen bantu bakaNkulunkulu sicela ukuthi wena oqala ukufika kulomzi uNkulunkulu akusize avule indlebe zakho nomcamango wakho ukuthi ngempela lomzi kufanele sicamange lokho ukuthi sinenkinga enkulu ukuthi sizolashwa umhla kuphela
thina esingamanazalethe ukuthi siphilise lo muzi uNkulunkulu awubeka ngibuza umbuzo kubantu abaNkulunkulu igama lokuthi lapha kusekhaya liphefumulo umuntu osukela impompo ongakholwa oyigqokile ngomhlobo abantu bakubo bazengani ukuthi khona ikhaya liphefumulo into ebizwa kuthiwa ikhaya liphefumulo bazengani wena mawusaphilisa Amen. Yokhuluma inkosana kahle emthunzini. Inkosi ngiphethe inkosi umzimela. Bantwana benkosi nami uNkulunkulu ungivezelile impilo yasezulwini ngawo lo muzi. Kule nyanga iphelile. Lapha ekhaya imphefumulo icele ngasemawindini. Bekuneshawa imkanje. Ibicela abantu abantu beqhamuka bezogeza. Izinsizwa nje begqoka amabhuluku agqokile ngaphezulu. Sigeze ngene ezinye. Mase ngizama ukukhuluma nazo ukuthi ngakugezwa lapho. Ugezwa amashawa nganga toilet. Ayibeka nala abantu mase qhamuka umntwana khona ubaba uZulu osebenza naye la. Ngijala uzobakhuza engabakhuza. Vele ngibathethisa ukuthi ngakugezwa ngabe behamba abanye besala abanye. Ngisho ukuthi amaphoyisa sangwe lapho kugezwa lapho. Ayihambe ke
ebese ngathi le ndawo ingathi sitshele lapha siyasebela ngathi khipha isimaya emotweni amese khona izikhuluma memezayo ithi ubona wathi wethu khona la ithi mina yebo ngikhona bengathi memezimshwele maje ebese thi ngikhathele kufunayo la ngithi mina ubala lokhehla ethi umkhulu wakho ukeshezana kanti umkhulu wami ke igama lakhe lelo ngicela ukuhlambukela yona imndeni yakithi wathabethe la sheba ikhumbule ningageze kayigeze ngoba ekugcineni uthe ukhuluma kwakhe wathi yabona ekhaleni phefumulo sezulwini naseKhenani bathi abantu besebethe phansi nje bonke abantu bengenabo lapho bathi ameni uyingcwele abakhuzi ngathi nakushiwo kumuntu ukuthi uyingcwele ushiwo uNkulunkulu kuphela uyazi leso ngabona ngathi bayadumala asebapha manje ngicela uNkulunkulu akhumbuleke imndeni yakithi ngoba ngilapha akhumbule nami uNkobo ngikwazi ukusikhala lethi wathayo wathi inkosi kuseni kuzweni inkosi enkulu yasebuhleni baManazaretha uNyasami lo ukhulumayo umthokozisi wakwaButhelezi entabeni zaNongoma phansi kwenkosi uZulu nami ngathi mhlambe esontweni eledlule ngathi ngilele uma ngilele ebusuku ngibona umuzi wakithi ekhaya edala ngibone isibaya sakithi uma ngisibona isibaya sakithi noma sesasuka kulowo muzi uma sengibona ezansi kwakhona ngibona imfene eziningi uma ngibona lezi imfene eziningi lezi imfene seziyasuka lezi imfene ngimile mina lapha esibayeni uma ngimile esibayeni ngibambe intondolo emhlophe ngibambe impondo uma ngibambe impondo intondolo emhlophe ebese isuka lezi imfene ziza kumina lezi imfene uma ifika kumina ziyakhuluma njengabantu ihamba njengabantu ayihambi njengemfene njengoba isukama zihamba njengabantu kanje lezi imfene uma ifika kumina lezi imfene ziyakhuluma uma ikhuluma zingathi njengabantu abacasukile abaningi lezi imfene zithi lezi imfene wena okhokho bakho wena basendulo abadala babesebenza ngathi wena besigqilaza uyabona abantwana bethu kanjani okhokho bakho wena basilokhuzana babesebenza ngathi besebenzisa besibuyisa abantu sithwele imithwalo manje yabo namhlanje thina senkingeni sasiza uNyandla wezulu besikhiphile manje asibosi bangakanyani kodwa asazi kodwa okhokho bakho boneta ngiyibone ngibambe intondolo emhlophe ngiyacela uNkulunkulu uNyandla wezulu ukuthi ngalezo sibonakalisa uNyandla wezulu ukuthi namhlanje lezo mfene okhokho bakho besebenza ngazo namhlanje uba ezikhulule nabantwana bazo bebuyele ekonina bazo nababa bazo uNkulunkulu waseUnyandla wezulu phinde ngiseKhenani ngizothi kapho ngiseKhenani ngibona uNyandla wezulu kuhambo uma uhambo uNyandla wezulu uhambo umhlangano khona lapho baba afike khona ahambe efike ephumule ebase elinde umhlangano wonke udlule wonke umhlangano uhlale ngaphambi kwakhe uma senjalo ngithi ngisahleli kunjalo ngibona umuntu eqhamuka mayeqhamuka umuntu uphethe iwheelchair umuntu umbela ehlombe umbela nomuntu ehlombe ebeseza efike ngifuhlele ngaye kanje lo muntu emfuhlele mina ebese ngiyibona sengimgodlile lo muntu uma kusenjalo ebeseqhamuka unyazi seqhamuka ngathi manje umhlangano seyawukhipha uma sekukhipha ebese vele malifika kumina bese liyaqalaza ebese lima uma lima ebese liza kumina ebese donsa lo muntu oyishosa ogoqene bese limluka wonke amathambo amalungu omzimba wakhe limlule wathi ekuseni eKhenani ngavele ngashaya istroke uhlangana lonke namhlanje leyo nto isangidla namanje mhlawumbe vele ngishaya umzimba wonke ngiyacela uNyandla wezulu ukuthi lungihlambulele lo muntu lungilwena bese kuna ngami mina ophilayo ngiphila ngithoze impilo nganabuhlungu inkosi kuseni kuzweni amen ayikhethi inkosi enkulu yasebuhleni ukuphakama uNyandla wezulu cela beqede uvalo novalo msaka lo okhulumayo oguqelana umama abambiza ngegama lasekhaya elinye uDumisile ngiyingane yendodakazi ngizomela ikomalume ngithunywe abakomalume ngizala uHelezile oyindodakazi yakwamyeni Ntolomba ozalwa uLamathenjwa uMatamathenjwa umama wakhe uMatamathenjwa ozalwa inkosi yaseSwazini uGamula okanye noMangobezulu
naye uzalwa inkosi yaseSwazini uMbele abazala ogane umkhulu uNyathi ozala umama umkhulu uNyathi ozalwa ukhokho wami ozalwa ukhokho wami umkhulu kamama uDlozi oyena ongithumile phakathi kwendawo laseKhalomphefumulo ohambe ngezanga kahle ukhokho lona uDlozi oganwe uMankosi ozalwa inkosi yokuqala uSobhuza yaseSwazini uMankosi ogane kanye noma Mngobezulu baba ngokhokhokazi vele ngizothetha amacala kuthiwa ngizeqaleni namhlanje kade ngikhona ngesabathe edlule bengazi ukuthi ngaleli langa ngizobe ngibuyela futhi eqaleni ngilapha ngizokhuluma ngaye ukhokho engizothetha icala lakhe lokuthi ubephethe iphambi lethakathi ngabuyela ekhaya ngomsombuluko mangiyela ekhaya ukuthi ngolesibili bese kuvela ukuthi ngiyohlala phansi futhi ngikwamalungu ngiphile komalungu bese ngibuyala kwase kuvela ngalo ulwesibili ngivela ngibheke khona komalungu ngiyokhuluma nabo ngalolu daba kwakhulunywa-ke ngolwesithathu ukuthi ukhokho lo ngoba ngangakhuluma ngikhona khona la ngangazi phakathi kwabo ukuthi ubalonile kwavela nje ngolesihlanu ngizovuka ngizela kwavela izakazi zayihubhana esinye sathola wadla iy'nsuku zami ngangazi ukuthi isithembelile ukuthi ukhokho naye ukhokhokazi oboshiwe ngoba ngangababona behleli naye ukhokho kodwa ngangazi ukuthi ubani beboshiwe ukhokho nokhokhokazi baboshiwe lapha bakhona ngizela uzoba bathume ukuba ngizobathethela amacala lamacala abanawo kuye kwavela-ke ukuthi lamacala abanawo kwavela inkomo yokuthi bathethelele amacala bese kuthi ey'nsukwini ngolwesibili ukuthi sokulo lesithathu ekuvela lezi nkomo ngangayibona ezincane nje ezingamankonyane ezazizine ngiyibona zilapha kwamathenjwa ngangazi sisho ukuthini lezo y'nkomo kwathi emini ngayibona sey'hlezi esangweni ziwu-4 ngafonela omunye indodakazi wami ngathi lezi y'nkomo bengiyibona ebusuku nazi phela esangweni zihleli khona ziwu-4 zinhle zibomvu zingamankonyane ngangazi ukuthi ukuthini kuthe ey'nsukwini futhi ngisesabathweni ngayibona kulezi y'nkomo eziwu-4 zihlezi ngaphandle ngingale kodwa kube sekushiwo-ke ngolwesithathu ukuthi lezi y'nkomo kade uyibona lezi y'nkomo abazothethelwa ngazo iy'nkomo ey'ncane ey'sanda ukusuka ebeleni zingamankonyane kodwa sey'sukile ebeleni konina ngoba amacala abo makhulu abasebukhosini ngisalinde isigwebo sabo-ke sakuvezwa lezo y'nkomo ngisalindile kokunye ukuthi yini eyevezwayo ngoba ukhokho uphinde ngatshela ngibuya nje langolwesibili senolwesithathu ngathiwa ukhokho kule mithi kade yisebenzi njengoba ephethe isizwe nje ubesebenzisa iy'cubu zabantu kule mithi yakhe kushiwo ngesabatha ngila ekhaya kade ngiphuma nje la kwathiwa kuzofanele ukuthi uyena ozogeza isizwe kodwa ngoba fanele sihlale senze lokhu thina bomdolomba ngoba yena wayephethe uyinkosi yasetshaneni umdolomba uyinkosi yokuqala ukhokho wami owayephethe isizwe kwathiwa asenze njengoba wayisho noMshumayeli kwasho njengoba wayishilo uMshumayeli nathi ukuthi fanele senze kanjani kwathiwa isizwe sizothathela phezulu udaba uma thina singenza asenze iqala siqede sithi nya bese sihamba siye esizweni bese kade siphethe kuzokhishwa inkomo inkomo izophuma kuye ageze isizwe yena aphinde futhi ageze amabutho enye inkomo yogeza amabutho ney'nduna izobe iphuma kuye le nkomo konke kuzobe kwenziwa nguye egeza nesihlalo ayitshela ukuthi esingcolisile ngicela ukuma lapho noma okunye sekusele bengithethelele ngiyile komalume baveza ukuthi angiye komalume izolo baveza baletha ubhuti wami ongilama uyena ukhokho owasilethe emhlabeni naye uSimanga Makame ongilamayo ukuthi asahambe siye komalume wasonje la elandazo wahamba wadweba wafika ngolwesibili savuka izolo sahamba saya komalume sayohlala phansi nabo ngababikela ngishoba ukuthi noma nginalo uvalo ngoba ngiyazi bazozenzela yebo njengoba kuyokike bayathanda ukuzenzela kodwa bengukuthi njengoba ngabala inkomo yodwa bakhala behlaba phezulu ngathi naye kuzozenzakalela njengoba sengiyobala lezi ezinye eziwu-4 nje sekunzima kodwa-ke ngizobaduduza ngoba ngizobatshela ukuthi bona okwazi ukuthi bavume inhliziyo konke lokhu kuzokwenzeka ngiyileke izolisile ngolesihlanu komalume emtuba lapha bakhona omalumekazi losele nguyena ongubani okhona sayokhuluma naye safika sambikela lolu daba ukuthi hamba kanje manje lapho sesikhona sekuthiwa kanje kubekile ukuthi ukhokhokazi uMankosi uzalwa inkosi yakwaSobhuza inkosi yokuqala yaseSwazini wathatha lapho zonke nevele zalokhosi
ngathi ngapela kunjalo yena sabona nebhuti yena uzobe inkosi umkhulu womyeni wakhe uzabe inkosi kwakulenga sengimtshela ukuthi kufanele naye ahlawulele uneqala kanje nalokuthi kufanele futhi sigcine sihambile sabenyathela khona le lapho ekhaya lakhona le eSwazini ngicela ukuthi uNkulunkulu ashebe angimele nje beshilo wathi Isaiah 41 verse 10 wathi ngesabi ngoba mina nginawo ngiyathemba ukuthi uShemu uzongimela inkosibusini ezweni Mama Nazareth alumkhetha nyazi ngikhamuke eGoli ngase eBinoni thempeli lami kusemfundisweni kuphethe uMshumayeli umgazi ngilapha ngangithunywe ngonyaka ophelile kunabantwana bakamama abashona engabazi ngibalamayo bangithuma ngabo October ukuthi ngize la bathi ziyabuya ekhaya umphefumulo size uhambe uyosinikelela khona ngomnikelo u200 ngushintshe ube ngama 2 rand kusho ukuthi ngibanikelele umnikelo ofanayo base bangitshela nokuthi ngaphuphumela umntwana bathe mabangitshela ngabona ukuthi ngempela lento yenzeka nginabo 28 years okwamanje ngina 65 years umnyaka wokuzalwa ngathi mangibona lento base bangitshela ukuthi yilo mntwana lo yithe senza ukuthi uhamba umgqibe ngisebenza emakhishini eCleveland yithe senza ukuthi umgqibe engadini umlungu ngoba ukube mhlambe wafaka etoilet waflash bozamcinga uzumthole lapha ekuflasheni kwetoilet ngicela ukuthi uma ngabe ngibanikelela njengoba basho bathi nginenhlanhla enkulu kabi kodwa ibanjwe yibo ngoba bangenzelwa lutho uNkulunkulu kashembe ukuthi angikhumbule unyazi lwezulu ngithi mangizobanikeza namhlanje ngikwazi ukuthi bangiphe inhlanhla ngiqhubeke nokuningi ngoba kuningi abathe kumele ngikwenze kodwa bathe fanele ngiqale ekhaya lomphefumulo ngizobanikelelela khona bese ngiqhubeka nokunye abangitshele kona inkosi ibusisele izulu amen Ntombela enkandla enkosini yakaMagwaza ngizoqala ngidlulise isibonakaliso sami sokuqala ngafika la sasebenza nomnye umama lapha ngaseSipholi silima khona ummbila sithe silima lo mama esilosithi le ndawo esilima kuyona ngathi iwubumba azizomilani lokukudla esilimayo ayisalima saqeda uthe ngelinye ilanga sengibuya ngize sabatheni ngibuka lapha sasilima khona ngabona ukuthi awushuthi lokudla sasekulimini la akumilanga ngithe sengibuyele endlini wafika isibonakaliso kumina kunenkosana engidonsayo ngathi ngilanga phakathi ekhaya emphefumulo lathi ngiyabona intokazi ukuthi ukhathazekile ngokudla yena kulima lapha ukudla nakulima kumilile kodwa ngenize ngibone kumile ngaphansi bakhona abakudlayo engathi bese kuphakama inhlabathi ngibona ummbila phansi kwenhlabathi uphinde futhi obaba bami basuka baNtombela bazonikela ngembuzi la ekhaya emphefumulo bathe sebenikelile mhlawumbe wadlula isikhathi esingangenyanga wafika isibonakaliso kumina engathi simile nomunye wakithi nangamazithubane engathi sikhathazekile khona into esehlelile embi engathi elesethi ake sihambe siye kulabantu ababonayo siyozwa ukuthi unakelephi engathi futhi nami angazi ukuthi yini kodwa sasikhathazekile sihambe siyokumunye umuntu sifike simasiguqa avele angakhulumi kudla into engathi TV uvele obaba ababili bathi nihambile naye ekhaya emphefumulo lafike lanikela thina nangasinikelela hayi bese siyaphuma ke nalenkosana engihamba nayo masiphuma siphume ngathi ngesihlahla mangesihlahla lamakhosana leswabona ku-TV nawe mephansi kwesihlahla athi intombazana sondela bese ngiyasondela bethi siyakuthuma sikuthuma kobaba bakho ukuthi ufike ubatshele ukuthi lento abayenzile ukuthi bahamba beyekhaya emphefumulo beyonikela besishiye ngaphandle ayibanga yinhle thina sahamba sisesizweni saseSwazini seSwatini kodwa sidabuka kusona isibongo sakini banikela lithi nabashiya ngaphandle ngibatshele ubaba benokudideka ngoba usekhulile futhi umuntu onenkinga eziningi abe nokudideka ethi hayi amantombela angiyazi ukuthi chaza ukuthini ithi basho njalo bangitshela okuningi bathi angilaleli ukuze ngifike ngitshele kahle yikho okunye ukuthi ngase ngikhohliwe ngasasa
kodwa ngabatshela ukuthi bathi basesigodini baseswatini la bekhona bathe benikela bona bangabafaka emnikelweni bangazi obaba ukuthi kumele benze njani. Kulezi nyanga kulamaviki adlule ekhaya sisagulelwa ingane kakhulu. Ingane ihayiza enye nje safika nayo la ikhulekelwa ihayiza intenyeka enye futhi ithiwa ihanjwe umqondo ijane enye iquleka zigula zonke nje kangokuthi wagula nje intombazane seqashile ekhaya ebhekini khaya. Ngathi mina ayi usiswa ngicela umthandazo umshumayelo ukhanyile ngani asiphuthumisele umthandazo ngoba angilibone elinye ikhanda lalento ekhona ekhaya. Nangempela ngomsombuluko waleliya sonto eliphambi kwelidlule sihambe nomshumayelo ukhanyile namanye amakhosana uhambisa umkhuleko ekhaya. Sema sifike ekhaya ayi kukhulekwe bese kuphakama ikhehla lakhona kaNtombela. Maliphakama ikhehla into kakhala ngezinto eziningi ebenomndeni kodwa ungiphatheka kakhulu yilokhu ukuthi abantu bakaNtombela bahlukumeza uGombela kudingeka inhlawulo. Isibongo sakaNtombela sidinga ukulotshwa kabusha sacinywa ngezinto abezenza kuGombela bemhlukumeza efika lelizwe ehambe eshumayeza ethi uJehova. Manje obaba ngibatshela ekhaya badidekile kakhulu kodwa ngibatshele ngicela uJehova abakhumbule ukuthi kube khona abazokubona nesixazululo salezi zinkinga ababhekene nazo babe nazo. uNkulunkulu abusise nizwile. Ngibonga kaNkulunkulu wasehlelo kwami yasilezulu. Ngizibongela nami Thixo engimemile eqedile uvalo sicela namandla bengakimi nemndeni yakamavutha ngisendaweni lapha eMaqadini laba la ngikhona. Ngiyabonga uThixo engcwele imntana bami undodakazi wami omdala imindeni ivamile ukuthi ikhulume kuyo nomelele noma ebhekile. Ngonyaka odlule ke uke bafika kuye bathi siyabonga ukuthi nesinikelele ngoba salethe imbuzi ezimbili. Kodwa ke ake nime ninganikeli umnikelo wabantwana laba abadlula abachitheka. Sifuna umnikelo wababa zinyonga lengini. Namhlanje ke ngiphakama ukuthi siyabonga ngoba sesikwazile ukuphumelela silethe lezo mpahla eziphefumulayo zengane ezachithekayo ezazinye ezamahlwili ezachithwa ngamabomu nangemikhuba yabantu kanye nembuzi ke yabantu ababehambile bezinyonga. Bese ngicela uNkulunkulu unyazi wezulu umntanami bengimkhulisa phansi komNazaretha eyintombi ka25 kuba uNkulunkulu yena yasazi izizathu ngaphandle ambuyise ngoba ngaphandle usizi londa lokufa. Ngalawa mazwi uThixo awabusise unyazi wezulu. Amen. Ayikhethe inkosela ngisehlile lokhulumayo awungubani endaweni yasemaphephetheni angiphuphanga bangcwele ngangihleli phansi komuthi waseKathele. Ngahlama ungakhali ma. Wafika izwi ngihleli eduze komuthi lathi uyamazi yini umkhokheli waseKhala Mphikini. Ngathi yebo ngiyamazi. Wathi sicela usiyele kuye ukuthi akasiyena umkhokheli waseKhala Mphefumulo kuphela. Yena unamkhokheli anayo umdala ahlala naye. Wathi njengoba sibona isihlalo ahleli kuso side bangcwele nalomkhokheli eduze. Wathi umtshele ukuthi akenze umsebenzi awunikezwayo. Uthakada amakhosikazi kunamakhosikazi aqola ngiyaqolisa kuthi agqoka amadilozi ekhanda. Kunamakhosikazi angene ezifakile isidwaba akenze wonke lo msebenzi othunyiwe phakathi komuzi waseKhala Mphefumulo. Wathi
nofana ngesandla uNkulunkulu nalapha nasafikanga khona uyazi wezulu lungifikele kuyena ma ngikhulume naye ngiyabonga Nkosi. ngiyakhetha inkosi yakithi ebuhleni bophakama uyazi bezulu. Amen. Ngiyanxusa umvelengane uyazi bezulu aphishe ubungane bami angiphelakhise ushembe lokulekelela ekukhulumeni akhe ukukhuluma okwamukwazi nokuqonda nokukhuluma ushembe kuphela. Ngicela uNkulunkulu wasebuhleni mama Nazareth uyazi bezulu asiphe indlebe lezi ndaba kade ikhulunywa zizophilisa isizwe ngamaNazaretha wonke akhona emhlabeni. Uma wonke ngasalunge isizwe singabanqwaba sihlwabuse sibe sihle mayibonga Nkosi. Amen. Izwi lezimo shwabe ekhuluma ngazo abazali bethu abazalayo nabayizona abakuthanda nabasemandulo nabawudabuka kwezulu nomhlaba uNkulunkulu umvelengane eqedwe ukudala izulu nomhlaba badabuka ibo labo kukhulunywa ngabo ukuthi uNkulunkulu sicela alizwe izwi labo badinga isilile emathuneni abazali bethu wayesebezwa uNkulunkulu wayesebaphela naNkulunkulu uthi lo uNkulunkulu ngoba abantu abamnona emhlabeni lo mfula ngulethe emhlabeni inkinga yabo bakwazi ukuza sibabone ngamehlo babonakala bongena kulo mfula begezwa behlanjuluka uthi ushembe abantu abami izovusa ingane zenu ibambelele kuzo zingenise kulo mfula kwase kuvuswa mina nawe namhlanje uyinto enkulu wena ofana nami nawe oqala ukufika lo muntu uyinto enkulu igugu ufana nalo muntu ekhuluma ngayo la mthandazweni othi sifunele abakhethwe ukuhola abaningi wena lo okhethi wena namhlanje. Amen. Umbathile bemhlophe uyimbathile kodwa uyigugu emndenini awuzanga ngokuqonda nangokwazi kwakho mawuze umngani wakho khohlwa wena manje usuwenza into enkulu mawuze ukuthi bowuzobona uthunyiwe kuthiwa uzohlola lento khohlwa leyo nto mshiye lo mngani wakho ukuthi hayi wena bongithuma into angizobona awuzongisiza ngathi ukuthi usengifikile lo mfula isicawu lesi ushembe asibekile emhlabeni isicawu sozothetha amacala emphefumulo zikhona icawu lelizwe kaMthaneni khona inkantolo encane ukhona inkantolo eyinkulu bese kuba khona inkantolo ezezwe kodwa lawo macala asuke ethetha ngezo inkantolo abantu babona ngamehlo baphikisane abanye badla imithi khona inkantolo baququde nemantshi gwebe kodwa yithi inkantolo yokuthetha amacala emphefumulo ngaphandle kwenkantolo elethe ushembe emhlabeni. Amen. Ikhala emphefumulo mayibonga Nkosi. Wayesakha inkantolo uNkulunkulu wayesivula umfula eduze kwawo ukuthi mayisethethiwe namacala bahlala esigcawini egcineni ushembe uzobe sebafaka kulomfula abese bahlambulula abageze abalahlisa ithixo abethula ithixo
bese bephindwa bebe ngabantu basezulwini mayibonke Nkosi abakithi nabakini bathi mase begeziwe bese beya kumvenqama njengoba ngikhuluma nje umvenqama useTafelkop manje amen libuthiseni udlu lasezulwini lithule lihlele paradise bayalibuka abantwana babantu baluka ngamehlo kona enyama lawa esinawo nami nawo kodwa ushembe ngomoya wakho ulapha ekhale emphefumulo uyasebenza ukuthi kumazi uthetha lamacala ekhulunywa ngawo ubabeke igawini ezingabona abantu bomhlaba usuke kuyinhlanhla nje masivulele ukuthi sibabone nje kade ekhuluma nodadewethu ulithunywa ukuthi wakeze esigawini nawe uthunyiwe ukuthi akufikanga kuwena nawe njobula usesigawini uzomela abantu bakini ngiyakhumbula ngomunye unyaka umakoti wakithi angithandi ukukhuluma into yakithi kodwa ngifuna ukufakaza ngayo ngoba ngayibona umakoti wakithi ekhaya hawu phatha senizwa abantwana abathathu babuma akahle umqaphele ukuthi mina ngiqaphelani phela ngiphakela mina ngazi ukuthi uyadla kanye nami omama bebona bayazi omama akanqebe ukuthi adle khosombele nezingane futhi ukudla kona kuthatha babeke la kubona thina ukuthi ukudla kubekwa phansi bese ubeka ipuni mhlawumbe sibe noma yibentathu kuya ngokuthi indoda ifundise kanjani emzini kayise ngoba indoda idla noyise emkhulu mayibonke Nkosi mayibonke Nkosi sayibeka ipuni zibe inqwabo inkezo la zibe khona la umbuzo nje kubekile inkezo bakho beboshela ukuthi babethakade bakhona la bayadla nabo balezi inkezo ungenzeka bayadla chaza ukuthi nawe uhleli nawo lapho bekhona umakoti wakithi hawo bese ngiyamnothisa nginake lelisho abantwana hawo lo muntu akahle sengiyambuza ilungahle athi ayakhulutho sokwesikhathi sanganana athi hayi liyaphela isonto amanzi ayaphuza hayi ngiyaphuza amanzi hawo phoma sekwenzakala mawaphuza amanzi mawadle eswini udla konke uyangabuya la endlini yokusithela konke ukhipha konke semthama mawaphuza amanzi uyabuyisa hawu kwenze njani hayi umuntu baqinisela ngala isibhuda abakutshela into banesibili hayi atakhulu hayi ngiphathe kabi lento gcine senze isigubhu nabantwana njalo akamthandazana kuseni nasemini nibuze ukwenze njani noma ngadala kwaze kwaphela 2 weeks engadli umuntu 2 weeks wathi sabatheni lokugcina esontweni lokugcina wathi cha sekuthiwa ngitshelele hawu yini kade ngisekheni njalo ekuseni befika ugogo angithatha sigeze kahle ngifake ihiya lami nogogo wafaka bese siya ekheni lapha ekheni bekuphuma inkosi ithi ngone nkosazana uthe shaya ngaphakathi lapha emzini kababa hayi paradise ngaphakathi singena ngo9 ngesikhathi kuthiwa 9 nabangena uthi singena abakithi kithi nabakomalume wami abakubo nabawalo uthi bahlale ngapha uthi kuyasukuma kuyashintshana kusukuma amadoda ngapha khuluma ahlale phansi kusukuma amakhosana sukuma khuluma ahlale phansi kusukuma abakithi bakhulume ihlala inkosi buyikhuza inkosi uthi kahle umzulu kuthethwa icala mayibonke Nkosi lathethwa lelo cala laze laphuma isithobhululo amasonto amabili wathene sekuthiwa ngidleke manje kade kusathetha icala emzini wengcwele angizokuchaza ke kabanzi ukuthi kwakuthethwa lelo icala kodwa ngiqondise kumina nawe ukuthi akubona ize ukuza kwakho la emzini wonyazi wezulu amen uzomela umndeni wakini uzothetha icala amen ongaboni nangamehlo moya mawuphila inhlanhlanga ngoba ngisho laba baphila inhlanhla sizifana nabo ungafuni ukufana nabo uthi hayi nami ngifuna ukuphupha ngifuna ukubulelwa ngifuna ukuboniswa imfihlakalo cha cela indlebe wena ukuthi inkosi ngicela ukuhlakana nendlebe yasezulwini okukhulunywayo ngithathe nami ngikubhekise kini lokuzobona ngani mayibuke blackboard thishe ebhalile ifunde ithatha ifake ekhanda ingane nawe funda kuzenzekela uNkulunkulu ethambile uNkulunkulu odala abantu nemizimba yabantu nemphefumulo yabantu yaziwa unyazi ukuthi lo ngimdalile thina boshe bezokwazi ukukhuluma naye nemindeni yabo yokwazi ukukhuluma naye ungafuni ukufana naye futhi asikholelwa ekutheni uyozumbulelwe njengoba lembulele ngake ibonakaliswe nangamaphupho nangemfihlakalo cha silalela okukhulunywayo
nabo kukhulunywayo siyathandaza sicela sithi inkosi nomubu wesifo uyazi ukuthi lapho ekhaya emphefumulo wena nolimi lakho ukhuluma ngawo ngeyimfihlakalo nemindeni siyazi ukuthi ngolunye usuku nomubi uyokhokhoba azenze ingilosi yokulunga kodwa kube ngayena yokulunga sicela wena nkosi ukuhlunga konke kunganamatheli enhliziyweni zethu mayibonge nkosi amen ngoba sinamehlo kubona ukuthi uLucifer leyo kumani ngakho-ke lapho lokho okukhulunywayo siyalalela ukhule nangomqondo ucela uthandaze uNkulunkulu ukuthi lokho inkosi okukhulunywayo uma kuyikho ngicela nami uma kukhona lwasekhaya ukuhlangene nalokho ake ngithathe okukodwa okukhulunywayo lo mama ilapho kade bekhuluma ukhuluma ngeyimfene bengingekho mina bengingale ngiyobheka ukuthi imoto yakhe kagcwale ukuze sihambe siyipaka ngale abantwana babantu bangagcine iy'moto zabo zingonakali zipakuma endaweni engekho bese zizonakala bengingale kodwa ngizwile ngingawethu okhuluma Buthelezi okhuluma ngempela awuyibuze ukuthi kule lizwe kaMthaniya njengoba imfene akubona abaButhelezi kuphela babephatha imfene nabakithi kaMajiya nabakoMamemela nabakini bakhona abakhunkula babazini baphatha imfene ushuthi wena uzolinda abakini baze bakhulume awusiboni isidingo sokuthi mawunika ithuba lokubhukuza phambi kwamvenqange uzilahle ukhalele okhokho bakho nogogo bakho abasebenzisa imfene ukuthi nawe kuyakudinga ukuthi usukume mawunawo amandla welule nawe uthi inkosi nami ogogo nomkhulu basemandulo nabakuthambi nabayizolo babesebenzisa imfene abanye besebenzisa izimbulu abanye besebenzisa amaqaqa besebenzisa zonke izilwane ezayidaliwe bayiguqula bazibhile bazenze izilwane zokuba ugangaza emzini yabantu awuboni nakuwe kuyakudinga lokho udinga ukuthi uzumbulele nawe awudalwanga wena ufana nami udalwanga wena ukuthi yakhe inyama iyombulelwa ikwazi ukubonisa khona umuntu ombulelwayo bakhonza abantu basezulwini avuke ngaziphi ukuthi wakhumbula lutho wakhuluma intombazane yakasibiya ngiyakhumbula ngithi 3 years back yakhuluma la ithi ayihamba nomunye umama lo mama wabona abantu bakubo nabakubo le ntombi yakasibiya uthi wayesekhuluma nenyazi lwezulu uthi lo mama uyakhala uthi yena uyambulelwa nkosi yamakhosi kodwa uyakhona uthi hayi lo akadalwanga ukuthi uyokwazi ukukhumbula izinto abonelezo akafani nawe mntanami sidalwa umvenqange ukuthi sikwazi ukuvulela musa wena ukuthi uzuye ekhala emphefumulweni ngokuvulela kodwa imizwa yakho mayizwa ithanda bonke abantu bakini baqhweba bathi woza mntanami uzosifaka emzini wengcwele ekhala emphefumulo umuzi wonyazi wezulu akona umuzi womuntu amen njengoba ehlele etafelikhophu nje uhleli nesiqu unaphakathi kwethu abaphila inhlanhla khona abantu abanenhlanhla abakwazi ukubona into engabonwa omunye umuntu hayi ngoba beyizabo ngoba bezinyanga badaliwe khona abantu bonayo unyazi nje lapha eladini nanti lapha phela lonyazi nanti lamatshe amhlophe ngoba sakasakhi isakhiwo kodwa kwasho ukudala kodwa asakhe isakhiwo la ipulpit kababa ngenxa yemisebenzi eminingi nangokuthi siyibambela amazini asikabi nayo inhlanhla yokulekelelwa sigcina sihlanganisa thina njengoba sila ethempelini kwakhiwe ngibona kukhona izakhiwo abantu abangena ngesango akukho kuqhamuka ngaphandle nemndeni ingakho ubona izakhiwo lapha ekhaya zinkulu ngazi ukuthi uhlanganisa umhlaba wonke uzonikela ingoba anikeli nodwa anikela nemndeni yenu mayibonge inkosi amen ngisho ngakhipha 100 rand uphendula kube imiliyoni kwakhipha izakhiwo zakheke futhi kwafika ocwepheshe labafika babuka le yandlu bathi le yandlu mabe assessa bayihlola bathi uma kuthiwa iyakhiwa ngendlela yokuthi konke kwenziwe professional noma kwakhiwe professional kwakhiwa kona professional kodwa wathi uma kuthiwa bekuyinkontraka beyizothatha 3.5 million kodwa ngikhumbula ngathi abafundi la emva kwethu abakokunikela bathi mase behlanganisa kwangithi kwahlangana imiliyoni namasenti amancane sekuhlanganisa yonke leyo kwakhaliwa musa yini labana ngoba yangakhiwa yithina sodwa sasiyakha nemindeni yethu mayibonge inkosi la nkonde khona-ke bakhonza abahle basezulwini nkonde la ekutheni asifune indlela ehlakaniphile yasezulwini asifune indlela ehlakaniphile angisazi amazwi ahlakaniphile angisazi ukuthi ayikuthi angisayikhumbula kahle ngoba ngikhumbula la ethi khona
cela uNkulunkulu akuphe indlela ehlakaniphile yasezulwini ofuna ukwazi nozuza ukwazi nofuna uqonda uyocela uNkulunkulu amphele cela mokulomuzi lanisise kahle usuku uyohlala phansi nozana bese uyalendlala udaba ngoba uthi uyahleka kubanxusa bezela khona abantu abalethwe abantwana kambe umshana noma umshanakazi obabikele bomali masambe ngisekhala abana abafuna ukuzoza ukuthi yini le umshana ababizele yona nansonke le bizele yona bakhonza abahle basezulwini ushembe usakhele umpula wakhena yedwa ngokuqonda kwakhe kwasezulwini awaziwa umuntu asifuna ukwazi noma sisitho hlangana zabafana nabantu bagcine sebengenile bavula amasango noma amasango washunyaza athi ngibovula inyama bese ngiyaguqa lapha epulpit nithi lithezwe inkosi inkonzo baseparadise uthi mina thina boshembe sizoze siphuma nawo imphefumulo yabazalwane ize paradise njoba sila sinabo amen njoba ngihlezi ngiphuma ngiyangaphandle ngisuke ngiyobheka labantwana abahleli ngaphandle ukuthi bahlalelene ngoba khona abantu abahleli ngephutha ngaphandle efana nabangaphakathi ngoba ithi inkosi unyazi lezulu ngaphakathi eparadise uphendwe ngomfula njengoba siseparadise ushembe abageza thetha amacala njengoba thina sihleli sithule njengoba kuthiwa umkhosi wempethelela isabatha yena yedwa usebenzayo uthethelela athathe inqumo enze yonke into bonke abantu liyabathetha icala ngekho ogwetshwayo liyabathetha mase kufike phambi ngoba umthetheleli mayibonga inkosi amen mase ngene ngaphakathi nemndeni ngene ngaphakathi yazi umusa kaShembe ngomunyaka wakhuluma la uguqe umama la benikele sosikhala uNkulunkulu mayekhala lo mama useyabuza ukuthi mayikwenze njani usethi lo mama uyayibhonga ubambisisa ukhomba amaqabunga lawo ehlala uthi bashumali kuthiwa ngitshelani ingane lezi ukudonsa amaqabunga la phezulu ngoba libona iqabunga lengaphezulu ingane ziyadlala idonsa la wathi batsheleni bakudonsa ngoba laba abantu abahleli emaqabungeni la izizwe neziziqabunga neqabunga lihleli isibongo uthi manje laba abantu abahleli abaningi bahamba nezingane ezincane eziyizinsana ngesikhathi abantwana bedonsa amaqabunga ziyanwebeka lezi ngane uthi basuke batheke soba bengena kimi base bemphendula amathumbu ngoba befuna ngitshela ingane ziyeke ukudlala ngamaqabunga ehlathi ngoba ngesabathu Shembe uyabaqoqa abantu nabangenazi ingane zabo ababeke emaqabungeni abazobotha inkonzo balalele babuka amaphutha awenzile bese bemaphela inkonzo bese Shembe babuyisela ngaphandle bayotshela ingane zabo ukuthi phuthumana ukuthi abamisele emfuleni ekhaya emphefumulo ukuze siyogeza ezonweni zethu mayibonga inkosi amen mayibonga inkosi sathuka nathi kwabanda amathuba ukuthi akwani madoda ngathi nami umqobo nginqamule nje ngifuna ukudlokodla emlonyeni kanti ngisuke ngidanga lo muza siwazi bantwana benkosi akekho wazi ukuthi asifune ukwazi so hlezi singawazi phela sicela uNkulunkulu ukuthi asiphe ukuthi kusambe kahle ngoba uShembe wakhele imphefumulo yabazali bethu amen ngoba akekho ukhumbula abazali bethu awucabange endabukweni yezulu nomhlaba abantu behambuka endleleni bengena emahlazweni emandulo iminyaka yamakhulu enkulungwane kwakukhuluma indoda la yathi isizukulwane iukhokho wesizukulwane samashumi amahlanu 50 awucabanga lo muntu wanini lo umuntu ukhokho kodwa ukhokho wesizukulwane sa 50 thina lo sakhuluma ngokhokho bayizona ophuma namabheka phela bayizona kodwa sibabona bekude ngamehlo ethu asemhlabeni uma kukhuluma ngamadoda angaphambi kwabo asemandulo uShembe balandile masizwise kahle lekade khuluma lo mntwana uthi bathi okhokho babo mntanami thina sisale ngaphandle thina sabaseswazini wathi gewise ukuthi angikwazi umlando seswazini nawo khona umlando wakhe mawazi obiza lesibongo sakhe ukuthi wakamathebula wazo imathebula eqhamuka empangeni ngoba kwathi wangiqhamuka empangeni ngamhlabi yalenga anazi indabuko yabo ukuthi isukaphi uyabona ukuthi uShembe uyiqila amaqili futhi uShembe uyabathanda abantu njoba ikhala emphefumulo ngoba akazile uShembe uzokhuluma ngalabo abayizolo nabathi nesikhuluma okhokho bethu ababekhuluma ngabo abakhulu esiswini ngamuzo ukhuluma abantu bathina sabaseswazini akawazi lo mlando yena lebaba nawo wazi umlando wesibongo sakini
ukuthi baze bafikelana badabukwa njengoba kuthiwa abantu belizwe babuzungeza iAfrika kanje mangase kuvumbuka abantu bakini bathina sasuka thina eMalawi kulelizwe ethu eMalawi noma eEthiopia izo labantu abamnyama lonke le asazi ukuthi imvelaphi yethu nendabuko yethu isuka kuphi yasimo uyambona ubushembe ufuna ukuqoqa impande amen zeyibongo zethu kusukela emandulo kuzizwe libencwa mayibongo alukho zizo nje emhlabeni izwe libonile phakathi kwethu nendlemnyama ingoba abazali bethu emathuneni babonile ngoba bokuqala bawo uma ulandela umlando okuthula umuntu omnyama laba bantu esithina abafowethu abasenhle neAfrika abantu abaphelezele kakhulu kukhona ababethathwa befakwe emkhumbini okuthiwa obizothiwa isiqukumadevo bayizwe lapho San Helena bethathwa amaPutukezi ayobadayisela amangisi namabhunu amaholende badayisela labo bantu thoba befakwe emkhunjini kuthi amabhunu amasosha namangisi amasosha mayisekhumbula abafazi babo aphendule amadoda benza abafazi ngenkani labo bantu thina siyimbewu yabo labo bantu abanjalo labantu benziwe leyo mkhuba masebona ngathi sendone ngophela namasosha enazi izifo masebona ngathi seyagula abesejijela phansi adliwe ofisha adliwe yonke into afe lo muntu mhlawumbe ulibo lesibongo sakhe afe kade yubezwe indoda uhamba umnyaka avuke umoya wakho umphefumulo awuvu ufinyama inyama ungcola kwenyama nesono senyama sihlala emphefumulweni inyama ngoba iyaphela yadliwa ofishi yaphela yagayeka eswini ofishi babo bakhipha wacinde kodwa umphefumulo zangu uzogayeka phela umsutho yonke lo mthwalo ongcola kwenyama ahamba nomuntu ethungatha ithunge indlela azazomfika isizukulwane seyizukulwane seyizukulwane ekhona emhlabeni afike mina nawe eze naleyo nhlamba phezu kwakho uzoba umuntu wena mawuyindoda uzoba indoda ngempela uvuka lo muntu onjalo ushembe uzolungisa impahla eqaleni emva ushembe dabulizo nomhlaba wadala abantu basebephumile emthethweni noma baphunyuliswa umthetho ukuphunyulisa umthetho lokuthi indoda yenziwe umuntu wesimame ngenkani akhona amadoda njalo emandulo ayenziwa lo amanye athathwa afakwe amajele alelizwe ukuthi indoda idingiswe ixoshwe mayenza iphutha ezweni lenkosi afika amangisi namabhunu akhamajele base befakwa phakathi emajele bafika lapha ejele benziwe ngenkane enziwe unkosikazi umuntu ngenkane thatha indoda endala enesithembe ekhaya enamakhosikazi ekhaya iboshwe indoda ifike lapha yenziwe unkosikazi afele khona nomuntu ejele mayevuke yidlozi ezoba yidlozi uzoba njani lapha ejele awuzuzaleli ongqingini netabana ngoba nomuntu uthi mhlaba ngibone umthwala kazethuli nje mina efeni ngenziwa mina umfazi xobisa bakhona abantu abangangoma bamla leli gama lekhethelo alikhulunywa nombani lona igama lekhethelo linzima alikhulunywa umfana omncane ingakho nenkosi yayithi oma usuku umfana ongangami nje kunezalukwazi ey'ndala abese bafazi akuzwakali kahle bakhona abantu abangakhulumanga njengoba kusenza asebeyingwevu akulona inhlamba kodwa igama lingafanele liphuma nomabhano ngiyakhuthaza ke insizwa lapho eThekwini ningakusho lokho nithi bafazi ukhona abantu ngangonyoko inhlamba leyo manje kusho wena ungenamfazi bakhona abantu abanjalo bakhoza abantu basezweni abafele emajele bekuleso simo esinjalo mase bevuka bavuka bayileyonto ushembeke uNkulunkulu uzosiza ngoba ngesikhathi ungena la ekhaya lemphefumulo uvumuka nabafele emajele mayonkosi amen kuvumuke nabafele emazweni lapho kwadabuka khona abantu noma lapho abantu khona abaphelela
libona isibongo sakini uyabona nje lo kade ekhuluma ukuthi abantu bakubo bafela kukhona abaseswazini mina ngisekunginikeze enye into ukuthi lemnikele ngiyinikele ithi nginikela baba Nkosi yamakhosi wakhokho wami babane balondlela nethakazelo zabo sekuyangicacela ukuthi manginawo amandla bese ngithi Nkosi yamakhosi la kwaphela khona isibongo sakithi la esadabuka khona sasesihlungeka kwasekuphuma amagatshazo kuze kufike lapho bathiwa omathi yondlela lapho siqhamuka khona ngicela nalabo Nkosi okuyibona abanikazi besibongo sakithi esaqhamisela zonke lezibongo ngokuhlukana kwazo ngeso lelandela ledlule kade khona abadala mabelanda umlando yabona ukuthi ulimo lawo lihambe liphume lokubona isihlahla sinamagatsha nazi sikho sesihlahla kodwa sibona siphuma sokutholana amagatsha aphuma nathi siphuma kanjalo-ke ey'bongweni kodwa impande yesibongo iyodwa mayibonga Nkosi kuyasiza ngoba uNkulunkulu akabheki eswini ingakho bekunuzwa abantu ukuthi uma abantu sebethatha isinqumo sokuzothetha amacala kulesi sigcawu sikaNkulunkulu ekhaya lemphefumulo bayanxuswa abantu ukuthi uma sebeqalile ukusondeza impahla nemphefumulo yabo ney'nhliziyo zabo bezokhalela imindeni yabo beyinikelela lapho ekhaya lemphefumulo uma sebeqalile baqapheleke ukuthi abantu bangagijimi besebenzisa imicimbi imindeni ingalandwa ekhaya lemphefumulo mayibonga Nkosi mayibonga Nkosi sihlupheka kakhulu ngonyaka odlule koshaya uDisemba abantu bedlala iy'tofela namabhonasi nayo yonke into sebefuna ukwenza imicimbi abanye abenza imicimbi ngoba kufanele bafuna ukuqhoshela omakhelwane ukuthi indodakazi yami iyasebenza manje funa ukwenza indumezulu yomsebenzi asukele umuntu inkabi enkulu abeseqasha nebhende eceleni namagegadi konke lokho kuhle lokuhlobisa ngokufuna ukudlisela kumakhelwane bese esukele nje into eyisiko lasendulo elokungcwele athi ayisenzele ubaba isihlangu asho umfana wahambe umfana ngoba umama lapho ekhaya kalotholile akaqulisiwe umama kwenziwa ngalolu wabele kwahlala kwazalwa ingane zaba nenhlanhla zasebenza kaningi wathola umsebenzi kaningi uma usefuna ukudlisela ukuthi awenze into nezulu khona kuzokhala amahundi lapho ekhaya uthenga utshwala ukuchithisana bancoma abantu bathi besikasibanibani sidawe sayinyela jabulele lokho amadoda athi abasibanibani ethu lenkuso abantu badala bayinyela ikhona njalo sakhuza sifuzile siphunga nabo hayi bo angisungulisa abantu abadala ekhaya linda phela uyihlo lo omenzela isihlangu wafilo ukulokunyoko nomqolisa nje wavinjwa yilabo abantu ababoshwa ababegcina nabo benza izinto begcina okhalweni bebuyiswini bebuyanene benze lokho kuba nawo zikho nabo benze lokho ngale kokhokho babo ke kwenziwayo labo bantu esikhuluma ngabo abayimpande esibongo bona benziwayo wafika ekhaya lemphefumulo inqondo yakhe yakhula wakuzwa lokwangena emthanjeni nasebuthosheni bekhaya lapho nasemkhatheni amathamba kwangena kwathi khaqa wasukuma wahlanganisa uzalo lahlangana uzalo langaphilisi lahlanganisa imphefumulweni kuhlanganisa iy'mbuzi lezi ekhulunywa ngazo nemnikelo inkomo zephakade nahlanganisa nayiqhuba nalethi ekhaya lemphefumulo uwe futhi manje ufuna ukwenza umsebenzi ngifuna ukwenzela ingane umhlonyana leziya ezaphuphume yiswini zasemandulo ezanimometho wokhokhokazi bese umolokazana kuleyo zinto babaleke omakoti basendulo baze bangene bacashe emgedeni kanti ompisi ifike impisi iqhokozele yonke into nengane eswini bona baziwa abanye badliwa izimpisi badliwa amanqe ulimi izimbi bebulawa amabutho kushiyedindileziwe kanjalo kufika acoboshise ingulube idle konke ingulube idla namathambo isho njalo Inkosi yaManazarete ithi ingulube njobethi bantu abangayithinti ngoba idla yonke into engcolile iyabiliyela bese kuba khona nalezilwane iy'mpisi zone ey'klina umhlaba zidla into ebolile bokhokho babedindilizile ney'ngane zabo omakoti babo ney'ngane lezo y'ngane namhlanje ezingokhokho lothi kithi ezingokhokhokazi kithi esizele emhlabeni
azange zona zenzele imicimbi zaziwa ayifungwa lapha ekhaya ayibizwa lapha ekhaya kubizwa nabo abaziwa ngeyibongo zabo babedumile hayi sikhumbula ukhokho uSibani bamusho ngeyibongo zabo oyedlula abakhale ujatshulo ukuthi ibongo zabo kanti wakusho ukuthi uma edlula endlini zabo ufumbo wabo kusale unkosikazi wakamngene ngokubacuphile ngeyimfene lezabekhuluma ngaso nazi ibongelele ezithushemba sihloleni namahubo siwahlole nemizi siwahlole sihlole ingani phela nina nina nje kuthiwa ngamaqhawe kaNkulunkulu ayikhethelayo manje ngisa imizi yamadoda ngizobuyisa imizi yamadoda ngizoyivusa imizi yamadoda ibencwaba ibeyihle ngoba namanazareth nikhethi uhola abaningi nikhethela ukuthi ngizolungisa namaphutha amabizo obaba bethu ney'bongo zabo namahubo abo nemizi eyakhiweyo asiyihloleni siyifuna umlando wawo ukuthi isukela khona imizi edabuhlebana khona imizi eyinhlamba khona imizi eyizinsongo eyinqanganiso kuba khona imizi eyamafindo eyakhandwa ney'bongo zabo ezakhandwa sigiye sisazi singaqephuzi kanti siqephuza nje emathuneni isenzo lamahlakazela wonke nomcimbi bebecabanga ukuthi uzobageza wena uyabuya wena ubihubo labo uthi uyabakhuphula esibayeni ubihiwe nabahlakazi elaqanjwa ngosibani kumuzi bamsaba gcina sebemhleka umuntu uqala akuvungane ngayo uvungane namakhono gcina sekuyihubo mayeqhamuka into ekhona emhlabeni ingani abantu bebacule ngomuntu kanti usakhuluma la umama yazi umabhuku leli bathuguqa ugcine sekuyiculo kanti babhuqa uSibani ngemkhuba yakhe bayenza iculo nasethuneni ke ngani uthi uShemba siwahloya emahubo uShemba uzosiza zikhona izinto zasezulwini besakhelela enkulu uNkulunkulu njengamanje setafel fanele ngabe sonke siphilele etafel kodwa iningi lethu libanjwe imindeni yawo lathi hambani abantu abamnika bephefumulo nosithethela amacala asikwazi ukuya kuNkulunkulu neyikhwama zokuthakala asikwazi ukuya kuNkulunkulu masithi siya kuNkulunkulu zimaqala imfene zithi inkosi singcoleni sangoluso bomajiya babe sithuma ukuthi asokulela imizi yoSomane yomaphumulo yobani namhlanje ilwana ayikwazi ukungena emazulwini eyilwane phela zonke ilwane zinamazulu azo nengqangi nezulayo nemfene nezulayo izokungena kanjani imfene ngoba iyenziswa into engadalelanga ukuthi izolo imfene ayidalelanga ukuthi igitshele iphathise amakubalo yabobhulisa abantu kodwa iphendulwa yithina ngamakubalo nangamalungu ethu imfene besenza lo msebenzi zithini namhlanje imfene zithi zicela ukugezwa uma ukhulile ngomqondo unesibindi batholele munye kuphela umuntu okhona umsindisi unyazizwe ziningi lezo mfene manje kuthiwa kuya ngokwasemhlabeni noma ngokamajiya ngoba phela sekhona lethiwa ngokwami akathi umajiya inkomo imfene uyothatha bezinkomo kodwa uShemba uthi qala wena othunyiwe inhliziyo yakhe ivume qala mayibonga inkosi bavuma sibhekele kade khuluma nakithi babekhona abasebenzi imfene akuvuma inhliziyo yokuqala bavumele uyisho omkhulu uthi khanye abavumela inkosi yezulu nomhlaba ngicela amandla ngibenqanga ngesikhathi sodlala uthi ngiyabavumela inkosi yezulu nomhlaba ngicela amandla uShemba wayegeza zonke lezo mfene okhokho bakho basondela kuNkulunkulu bakucelela isibusiso uthola amandla ubona usiqoba iy'mbuzi wena zokuthetha lawo macala mayibonga inkosi yakhuluma into lesizwa la umfundisi wami into omkhulu uNdlovu ngikhuluma ngobade ngitshele into ngaye manje uNdlovu umfundisi kaNkulunkulu uNdlovu lo wayela wasemaqhumi emsinga kade ngitshele ukuseni manje wathi seqedile la sesiphuma ngaphandle kwathi manje yangizwile ngiyavuma ngohlanganisa uzalo ngizoletha mnipa ngiyavuma basho ngenhliziyo awamphela manje uzatshana wafika umakoti wabo wathi ngokuvuma kwakhe umndeni ubona ugeziwe mayongosi namhlanje ekseni khona insizwa kade ikhuluma lokho angazi uma le nsizwa izokhuluma nokusabile nokhuluma ngiyayihlawula zabo ukuthi ifanele isukume inkulumo lendaba ithi babonile ugade lapha
kwelithanga la ngamuhlasu na ithanga la ikhathi ngilalo mshumayele uNdlovu olapha phathi lapha umfundisi uNdlovu uthi lapha yenda uyikhuluma kwabo ngicanga uthi beyikhuluma ka uthi abankumo kaNdlovu isizwe sakaNdlovu sakamfundisi uthi bahlobene noNdlovu lo uthi bebone bona babili neinsansa indala ezinhle bebasha abantu uthi abantu bakaNdlovu sebegeziwe ayongozi uNdlovu akafiki nembuzo wagcina into yobahlanganisa wafika umakoti wakuNdlovu ngesokwedlula bathi abakubo bathi uNdlovu landele uhamba nobaba kodwa abalezanga isimali uNdlovu wamfonela wabuza bathi mina umfundisi mina abantu abatshela abaphatheni mina ngithabanda bezikhala emphefumulo bazoyilalela bona kusuke emzweni yabo ukuthi lento siyayizwa yini nemndeni yabo balekelele bayithande lento ngoba ukutshela umuntu emgwaqeni agcine sehlonipha wena umtshela ayenze lento kanti ayikho enhlizweni yakho uyafika la kukhona amacala makhulu emndenini wakubo ushe kubadonsa kude mayibona kudlula amasonto amakhulu ayikho lento athule washemba ubhethe lento wamajiyele abese ngene esonweni sokuthumisa kakhulu bahlehla abantu bakubo kanti bese basondezile bahlehla babuyele ecathini elikude uthi umbo wamacilwane wabona abantu bakubo la ekhaya emphefumulo emnomqalo wendlela uthi umqalo wendlela wamtshengisa abantu bakubo kubo ngaphambi kwaseTafelkop macilwane koshona le mvumo uthi wabona ihlole nehlele zishawulayini njengoba usubona amaseKhenani uzothatha lo layini kuyeKhenani uphinde ngawu4 banzi bawo uthi abantu bakubo babona ngakho umsila wakuba wabona ngovuka phansi ngale kombumbule emadwaleni bekhuphuka bezakala uthi ndawo wayibona ikhanda uthi wathi okhokho bakhe awenza abantu baseswini ngoba bahamba kancane laba abathunyiwe uthi babosha ukugenda bezana beyimama besuka phambi kwasembumbulu layini wabantu bakubo bodwa uthi ngamazwi bangangeneleze ekhanda now bangangeneleze ekhanda mase nihlangene nomfuyi nihlanganisa lezo zinto zamfuyi bangakanani nabantu ingozi enkulu bakhonza abahle ngathi singaphiwa ubuhlakani basezulwini nesibindi neqiniso nokuthanda ngoba labantu esomenzela babengenazo lezo zinto zabavimba thina sibe nazo ukuze bathande uNkulunkulu mayibonge Nkosi ukhona lento engivamsukiza ikhuluma ingozi zami zithi inkosi amaNazaretha ehlezi ikhuluma ithi khona abantu engibathandayo noma esenziso esonezana ngiyamthanda uyazi ukuthi uma kulunga mina ngenani lutho ephaketheni hlaba abantu bakithi bathandiwe ngokulunga kwami nje uNkulunkulu angabaqeda nya ubakhuphulitsina abantu bakithi amen khona into yakambamba wathi ukhuluma manje malungwane manje se engizisimangalize ngale ukuthi unayi ushebe inkulu nayenza ushebe thina sihleli nawo ushebe bethi amacala uthi lo mntwana umalume akuza kumina manje sengizoma ngikhuluma ngezinto ezisiphethe eziwukhula phezulu uthi umalume wami lo mama uNkulunkulu waseKheni uyazi izulu lentshengisa impilo lo malume wami ngemshoyo kahle kahle akazalwa omalume wami kaMbambo unkosikazi kaMbambo uzala isihlele sakaMbambo umkhulu wakhe uMbambo wathi eganiwe waphuma wayesehlangana nentombi wayitholisa lo malume wabuye wahlala phansi wakhula lo malume wayinsizwa nje ethandekayo enhle uthi ke lo mntwana inkosi yamaNazaretha uShembe waqoqa lesizulwane sakomalume wakhe wayeseqoqa inkosikazi egani umalume wakhe uMbambo wayesehlala nayo phansi wathatha lo mndeni walesalukazi sawanentombi athola kuMbambo lo malume wabaqoqa wabeke esigcawini emzini wayehleli wayesethi lo mfana ngoba lapha kaMbambo aninamuntu ngifuna lo mfana avusa umuzwa kaMbambo kodwa akekho emthethweni
nina bakambabo niyamxolela into wasokhele thoba wasokhele niyixolela lentombi yasokhele eyonisimuzi wakho khuluma nalo nkosikazi ogane umbamba wathi lo nkosikazi inkosi bakubona mina ngiyamxolela amen wathi ke ngawo nkosikazi egane umbambo umndeni wakini wonke ezonweni zawo ngizogeza ngofake ezweni amen ngokubeni inhliziyo elungile kodwa ngicela ukwenza ngicela ukuthi ngithathe lo mntwana ngoba anamntwana umfana la ngimfake esiswini sakho umzali wakho azoba wakambamba wasemthethweni uthi wavuma nonkosikazi uthi wayesebafaka esiswini abantu bokani nonkosikazi lo ogane wembambo wabafaka ezulwini lo mntwana wafaka ezulwini mbekile ushebe bageze wafaka ezulwini lo mali umuso wakambambo kodwa ngenziwa ngalutho ngoba kuvunyelene ngoba umuntu ophethe inkantolo eyiphethe lento ushembe mayibonkosi amen ushembe uyinkinga akuthanda uyakuthanda akaphilisa umuntu asenzeni kahle-ke nathi abazali bethu kuze uNkulunkulu mayebuka thina senza kahle abese bathanda abazali bethu mayibonkosi ikhuthele lensizwa kambamba ihlezi sifika la ithole imphefumulo eyokuthi nokuthi vele kukhona ikwenza lokade babusela uvele iqala ukuthi wenze maningi amacala abantwana benkosi ethuneni phela nje ukuthi umuntu uyawagcina ngoba singaphelelwa amandla mangasawabalekanye kanye mayesevelile kusuzonikeza amandla ukuthi ukwazi ukugcina lelo cala ungakhali ungahle enhliziyweni yakho we ngizoyithatha abafune yakho imali abafune imali yakho bafuna inhliziyo yakho uvuma cha sengizweni ngizokwenza lo ngicela manje mayibonkosi phelele amen uphelele musukubula ngoba uvimba isibusiso noma uvimba into abafanele bakunikeze yona udawa kulezimbuzo engabeleke mina ngesikhathi ngeke mina usukhalile ubona ukuthi mayithi ngeke uyahleka ngisemahlekeni ngesidumbu sethu umphefumulo wakho mina musuhlekise umphefumulo wakho lalela ngoba uthunyiwe emhlabeni amen uzothetha amacala akekho umuntu olethwe la ngokubusa silethwe ngoba sizothetha amacala abakhonza bakhe basezulwini mayibonkosi amen ushemba kezanga ngoba ethi uzokhamba ibandla ushembe la emhlabeni ibandla likaShembe nje ngoba abantu bathola uShembe phela inkingi ngomu othatha lento kuthiwa ama-reject abantu abanqaba umthetho kaShembe abese babhuduza uShembe endleleni yokulunga atisuka ngani na ngoba senibonile bese omuka abathathu omuka akakwazi ukuhamba nomuntu akakwazi anamphefumulo omuka uthatha imphefumulo yabazali bethu abawuvanzi abaguqule abenza ingilosi zabo zobumnyama ilwane zivela kancane ilwane kodwa ilwane zakhiwa ngani ngemphefumulo yabantu nezingane lezi ezihushulwayo nezichithwayo nezinganakwa somphefumulo lezo ngane ayilumbanise namakhubalo namafutha ezilwane bese khanda uThixo nemkhovu nayo yonke abese hamba igama-ke ibiza abantu edwaneni umvelinqanga ngoba ukulala abantu bengalali bekhala bedlaliswana lapha egcekeni uyajabula yena uyahleka ukolodela umvelinqanga unyazi wezulu mayibonkosi akuthola uphumulo uyazi wezulu nombona ngoba izipho esimpa zona fike simpha izipho athula kwezinye izikhathi angatshengisi ukuhleka abese inkosi imosizi kuphele kanjani ajabele izipho ubuka impi esemva kwethu ubuka kusemva kwethu thina sizakela sijabule ubuka isililo esemva kwethu uShembe akuthola ukuphumula njengamanje umuntu esimamo oyubezwayo okhalayo manje othi inkosi yami ngisize uqonda ngqo umthambo intambo yakhe iyangqo enhliziyweni yenkonyazi iyahlela bese paradise uyezwa ngala ubheke thina uthi sinimoto uyajabula sihleli phambi kwakhe ngala ubuka lesi sizwe somuntu ongibeza ubona lo muntu onqunwayo ubona lo muntu ohliza ubona le ngane ethothulayo manje ezokwenziwa ngayilwane njengoba ngikhokelele ngikhulume khona ingane manje ezithathwayo okungedwathe ngesikhathi nje odokotela bemkhipha umntwana lapho ongafuna umama ukuthi uShembe uLucifer unodokotela bakhe bomoya wasesikhokweni abamala ngesikhathi umntwana ekhushula ukuthatha umphefumulo usala amahlile athatha aphosi lapha emlilweni athatha umphefumulo
ahamba uLucifer ayokanga ngawo bese kuvelilwa ngapheli phakathi kwemizi yamadoda ushebeke uzosiza babuyi ukuthi akuphelela kubantu abanjalo ethuneni amen uyathi umuntu awuzoqeda kanjani le dawo cha musuba isidumo majini ufana nale uNkulunkulu ayikhuzi ngosila uthi inkosi enjani uyakhanyisa othi mayetshela umprofeti abuza ukuthi le nto izokwenzeka isikhathi sabuza mina na wathi cha nkosi akuzokwenzeka isikhathi ibuza wena iyokwenzeka isizukulwane kodwa ayikulungile phela uthi inkosi la ngesiphuze lo sijabule sibuze zona inzala singabuzi nathi ke singafunzi okho neqhaphezana nathi neqhaphezana amen amen singafunzi ke neqhaphezana owethi kunani pho ngoba mina ngizofa mina ngisabhulikile nathi la singabi lo masunje majiwa phela lento uqhuma soyiqeda nini hayi bawabona uyabona abantu bazokuthuma nawe uphinde futhi uzoba idlozi elibi na uzokwandisa ukukula iqali indima amen uyiqali indima ushiye phakathi ufike ngabili lapha kwethuza mina khona ngibuyela ngapha bakunezi imendlela uzamile uNkulunkulu athi uzamile ingane yakho ifundisa ukulunga yona uyofundisa indima ibeke lapha nengane yakho ilandele ishaya indima iziphelele insimi yonke imnyama umile ukulunga ensimini mayonkosi emnyama indlemnyama sizozama sizofuka sizohlakula ma uthuke usathi uyahlakula bese bekuphaka iqhamu kulungile phela khona imndeni elula esheshayo ukuthi nikeze iqhamu zakho ezayo zona zakho lihlifa onikezwa oyihle enkulu ngoba uhambi nalo mohamba nemele bathi shinga nini kodwa lelo ukhanda wena liyinkinga ngoba uhamba nemlandela ingane yakhe sele bese sabihlazo ukuthi la ikade ecitshiwe kufanele nayo iyofuna manje bese uyidriver ngomoya wakho sesibongweni ukuthi nawe wawuhambile wawele inkanga yakho nawe ungene nawe uncingane yakho nekuba ingane yakhe ifuze nayo iye koMozambique yena ube uthunga abantu abaluthwala kanti leli kuba oyihle omkhulu ifana sezulwini elomndeni lihlala kwabasele mayibonkosi shebe ufuna ukukhambisizwe indeni imizi yamadoda ibe njalo emizini yamadoda asifuna isibili ke bakhonza abahle basezulwini amen uthi ushembeke masezwile amandla ekhona basiphile nemindeni yethu inkomo kade ibalo bakunene zibanhlanu kodwa lezo inkomo lezi zayisho uNkulunkulu imindeni eyayivusele ezinye amacala ethu abanzi kakhulu anesilo sifuna ukufunela inkomo sifuna into maningi amacala akhuluma ngawo nje evelile ukuthi ihlobo zemindeni ayibonana ngoba abanye bafa beyizikaba umuntu afe isicaba enyathelwe imoto zoyisicaba abakwazi ukubonana usihlobo sakhe sikwazi ukumbona ngoba nomuntu ufe waqhuma amehlo waqhuma ngoba isicaba ngesikhathi ushebe bavusa balethe ababonana abazana abanye bafa sebeqabile athi ukuthi umuntu usibona ufe sifana esemnyama ngathi ithale emoto ngenxa yamakhubalo alunjwe na masebelanda babonana laba bantu abajalo sibanikele masinawo manje nkosi yamakhosi laba bafa bengasebona abantu sebexakile sicela ukuthi babuyisele izimo zabo ituzo zabo zokuze babonane phela beumndeni mayibonkosi amen sifike la eNazaretha kuthiwa mazokhetha inkosi isigaba sesibili wavula amasango ongene ePhalamende bavulele nini abantu akade bevilelwe babesebenzisa iy'mfene bavilelwe nini bavulele nini amasango wawuyivulela wena siqu zakho bona bangeni uma-ke sesibonele umuzi oyikhala empefumulo sesiphambi kwaNkulunkulu singakhohlwa ukuthi bavulele amasango lawo bantu abanjalo mayibona inkosi ngoba uNkulunkulu uzenze kuhle emhlabeni nkosi yamakhosi sesovulela imindeni yethu amasango le ngazange izivulela amasango zayivulela thina amasango bona lapho bazange bangena wena babezongena kanjani ezulwini ungaze kuthiwa vula amasango asezulwini ePhalamende ebuhleni bophakama bona bavulela nini amasango sibanikele imnikele esuke enhliziyweni yethu amen
ukuthi Nkosi ngoba sesifuna imindeni yethu njengoba sesakhele imfundo abantu asithi masikhola sikholele imindeni yethu sisebenzela yona sincemela yona ingakho kuthiwa thina sizikhonza sona amakhola sizikhonzi sikhonzela imindeni yethu mayibonge Nkosi siyaxolisa lapho khona siyazisho khona sithi anikhola nelingambathi ngohlobo ingoba kusebeyabela ukuhlukanisa kodwa akhona lokho ukhona abantu abamakholwa noma abayizikhonzi abangayimbathi ngohlobo nabasembathini ngohlobo uyabona namhlanje kugcwele abantu abangayimbathini ngohlobo bakholiwe lo muzi njengoba wakhile ukuthi bazo okhokho bethu kuzolunga masiyalapha mayibonge Nkosi amen ngoba umuzi oyazi into esele kubona ukuthi abakakhona ukuthi fanele bafane ngomhlophe kholani-ke nani ngayimbathini ngomhlophe kumfanele kufane ngomhlophe mayibonge Nkosi amen hayi ngisho mina njengoba ngayimbathini ngomhlophe nina ngambathi ngomhlophe kholani ukuthi nani kumfanele kufane ngomhlophe amen ngisho labo abangayimbathini ngomhlophe abesimenti nezimbathini ngomhlophe sezakhona nje ukuthi kufanele simbathi nina ngambathini ngomhlophe kholani ukuthi nani kufanele kumbathini ngomhlophe amen ningasali ukuzoyisho mkhulu badondolozele ngani badondolozele ngani mbathi ingubo onqoba ithuna le ngubo esiyimbathile eyonqoba ithuna ubabona ngoba yifaka ungena endlini yangasese toilet awuyifaki mase uphume ngaphandle kwegange lomuzi kaNkulunkulu ayifani neuniform yakithi neyakini ingubo leyo uyifaka ngoba usuzothetha amacala eyokuthetha amacala eyonqoba ithuna mayibonge Nkosi lezi inkomo ke ibalwayo khona inkomo esithuma ngayo ushembe sekuthuma nyazi lezulu ngoba kuthiwa uthumekile silandele yonke izizulwane zemindeni usukele emandulo ngawo konke ukufa ongazizwezweni nangendlela abafa ngayo abakhulu nabancane amakhosi nodlinkulu nenzalo yabo yonke sibuthele bona Nkosi nabathwethu nabathundu nabakhulu ukufa ongazizwezweni babuthele kulo muzi wakho Nkosi bangenise kulo muzi esifile Nkosi siphume esijweni sabantu ababengabathakathi bezama babezinyanga bethatha ilwane bephupha imizi yamadoda imfene njengoba kukhulunywa ngemfene sicela Nkosi sethulele bona leyo mthwalo bese sihlambulele bona kodwa khona izwi engasho ukuthi sithi abantu bahlale kuwe wena okhulile ngomqondo nohlakaniphile nonamandla ngoba ebalekile amandla bayadinga labo abantu ababebulela abantu ngokubabulala ngokubathakatha nangowenza lokho phela nemndeni lo kade khuluma lodadewethu lento ayikhuluma sasikhuluma naye la ngithetha bebakhuluma ukuthi mina hayi abamusa abantu kuvuka emathuneni beseqamba manga bakhuluma iqiniso ngangiyithethela nje oba nami ngazi ukuthi phela nginamehlo bona angizwa ukuthi endlebeni ushembe phela wabona nami angeza lento engizwe ngisho ukuthi wathi ushembe abantu abami bayomlalela mangikhuluma ngoba ngibamemile bakhona la ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi amen ngathetha nami impela ngathi njengoba kuthiwa nami ngamakhosi nani busisizo kodwa nesiholele phansi ngoba nina nani bathi nithi nisibuse ngentando kaLucifer sikezeni leso sizwe niyasingolisa lezi ngane ayinalutho ziphele inkomo njengoba kade sekhuluma ethi bafakazile ngalo ziphele inkomo ehamba ngamasondo inkomo zoboya ngoba nani ngamakhosi okwenye konke kwenziwa ngenkomo njengoba sebefakaza nemali bazobanika inkomo mayibonge Nkosi yini into esele kubona esiselela lo mntwana kade ekhuluma ukuthi mayebuye ekhuluma nomndeni uyeke ukubabaza umndeni into esele kubo ukuthi la bazoxoxisana nabo bathi hayi siyavuma siyezwa amen so lithetha lolu cala sicela nisiphe inkomo banazo ezabo bahle nazo esikhotheni zidinga ukuthi ihlanjulwe ushayelo bese iphenduka zibe insipho zibagezwe ugezwe nalezi imfene ababeyithumela ukwazi impela ukukhuleka ziye ezulwini lomndeni wakho ngoba isakwazi kalapho phela zayithunjiwe impela ngoba baqale bayithumbe phela ngamakhubanazo bese ihlala lapha ekhaya mayivuka imfene zihlala lapha ekhaya nasethuneni mayivuka zibuka zobaleza lapha ekhaya ngoba mina ngiyacabanga ukuthi soba amakhonda safa nawo fanele ukuthi ngeminyaka asahamba ezinye kwamathanazana sekuzalwazi zemfene kodwa ihlala lapha ekhaya ngoba zafa ziboshele lapha ekhaya zithwethule lapha ekhaya ukuthi zenze umsebenzi okukhulu
namhlanje sibabophile abakwazi kwenza lutho awucabanga ngayo leyo nto wena uNkulunkulu zonile abantu baki zonile uNkulunkulu bakhiphe isiqondiso ukamke ifane zithi inkosi lapha bayindawo babophethi yonke lemkhuba abayinikethi hey uyabona lo muzi uthemba ukuthi usazoqaqa amafindo sengathi uNkulunkulu angasikhukhula ngomqondo sibe nokuhlakana basezulwini ngoba ngekho umdala usuka phansi uze lofika kumfundisi mawusesemhlabeni nje uyingane kukhona indaba la ngeke ikhulume ngingakaqhaqhula lokwana kodwa khona indaba la engisukela umuntu ngolesithathu wangixoxela ngayikhala emphefumulo lapha ngiyobona umsebenzi wenzayo uthi lo muntu engiyadabuka ngoba khona izikhulu ezihamba nobaba uNkulunkulu uthi ngibona abakhehla kuwo wathi labafana usho abantu abadala uthi nayo umuntu omdala nokhoma wathi bekushiwa kanjani wathi labafana babhizi bekhabeni wamvelekana thina kade sabona ethumeni abafuni ukudusela kale ushembele umfula wawakhela thina wawakhela thina abafuni ukudukela khona aya ngini ngomonza ngikhaphula amagama ngithe mina hambe yebona abantu abaphilayo bazolalela sengathi ngingabi mina nawe kusasa ongezwa asisho abantu bangancokoli bangajabuli bangabi nayo isikhathi enjabulo benze yonke kodwa phela kube khona okwenzayo bese uyahamba ke ujabuleke nawe kwele thempelini lakho nenze izinto ezibungazi into ezinhle ethempelini kodwa kube khona okwenzayo amen ibone ithongo lakini umntwana lo uyasikhumula thina asinako ukujabula uyohlezi sithi sikhuluma kanje sozongena egodini siqhitshwe ngomhlabathi ngoba siboshele wona lo msebenzi wakho ukujabula sinako ingakho sesibamnxusa abantwana abantu ukuthi laba esizalwe nabo kulo muzi bangalibali mayebona ukuthi hayi sekunzima manje la ekhaya kujatshulwa akwenziwa yini kuthiwa yini masoftware software ofeka akwenziwa akukhulekile umuntu ukuthi ayikhulule ngoba angiboni kuyimvela kancane kwenziwa ofeka mhlawumbe kokwenziwa kusefuna uNkulunkulu la njengoba isithuma lethu sefuna ukuza la asilungise lezi zinto zokuqala mayibonkosi mhlawumbe kube kujatshulwa ngomoya kaNkulunkulu kujatshulwa nokuhlunga sibuzo kodwa njengamanje sishobula sini ubuzo umuzwa siyawuzwa ukuthi ukhoko wami impande igijima emkhatheni yakhe siyawuzwa phela mawumuntu njengoba uzokhuluma nemini uzobese bazokhuluma ngesibili emathubeni wena uzobona isikhathi sokujabula bakhonza abahle basezulwini uNkulunkulu akasiphe ukukhula ngomqondo mayibonkosi lesibili eyokuhlambulula abathakathi nezangoma lenyanga nabakhukulu nabaculi nabaloyi esithathu abantwana abaphuma amathekela balahla bakhushulwa benziwa itelezi benziwa amakhubana ushembe uyakwazi ukubaphehla abadala kamusha abenza abantu khona sebekhulile izalukwazi namakhehla bewokokwazi uyakwazi ushembe ubadala kamusha ingakho ushembe phakathi kwenu niney'ngane nendala nithi manenza imicimbi emakhaya ningazenzeli iy'thebe zabo umuntu ahlabe inkomo besethi nayo inkomo yomndeni iphi inkomo yey'ngane ezaphuphuma zakhushulwa zachitheka zalala hhayi iphaphu lelendliwa ngaphandle babe ukuthule nje ukuthi uNkulunkulu ayipha amadoda kuqala ukuthula ukuthi ayibone le nto ukuthi akukhishwe inyama ezokudleka ngaphandle khona uzothola ilezi ingane ezaphuphuma ngoba umuntu akangene emndenini ofe ngengozi ingane ephuphumile ife ngengozi wachitheka igazi lena-ke kuleyo ngenhloso-ke yona sikhuluma efe ngenqaphela yaphunyuka lwabantu kubuka le kuleyo ngenhloso yakhushuka yenziwa yonke into yona-ke izibonakala ngemndenini base bebuka-ke ubuchule obabona ukuthi akhishwe iphaphu liyodlelwa ngaphandle ngoba ingane izwala ngokudiliza kwephaphu ukuthi awuyaphila wakhishwa lona iphaphu labuya ngaphandle ukuthi adliwelela ushembe ukuthi azisizi ukuthi iy'ngane nazifundele ekhaya zifuna ukubizwa ngamagama nazo yithume futhi seyikhulile zamadoda ezinye zamakhosikazi ezizomama sebekhulile ezinye zingokhokhokazi zingokhokho uthi ushembe ngesiphi isithebe zabo ingakho ukuthi ushembe indoda ephelele ekhaya isiwenze yonke imicimbi ithonga langena ekhaya lageze labalihle ayikhumbule ukuthi uma ikhiphe iy'thebe zomndeni owazalwayo ayenze nenkomo yabo inkomo yabo imbuzi mayibonkosi amen
abantu nje noma ukuthi sekuyiqhele kusalwazi inkomo yabo isithebeza imbuzi ngoba sezingane bawedla nenkomo ukuthi abagcina amasiko lokubisa umuntu yakubiswa angene awona amazibuko athize akhuliswe kwakuyikona lelizwe namhlanje abantu babekubiswa nokuphumile wayenzela igaba zakhe namhlanje sekusikhathi sokuwenza umhlonyana inkosazana namhlanje siyabonisa ukwenziwa konke azadlule afike esigabeni sokuthi ahlale kwelamathonga esezingeni lakhe mayibonge Nkosi nomfana bakwenziwa lo ungathi kwakwenziwa ngisho into engasenziwa ongathi mathiwa yenziwe manje kuthiwa ushembe uwenza child abuse ihlukunyezwa wengane mangase ushemba kuwena emthethweni engawanikeza abantu ukuthi abafana abasuku bayeke ukwenza imikhuba abayenzayo ngane encane no 10 years yazi intombi manje 10 years masiza umlando nami ngakubona kancane abafana babedlala nentombi emfuleni ungathi shu ngoba yini babesanenkolo yabo yokuthi abafana abaphele basukuwe kisho igazi elingcolile nentombi ziphethwe kisho igazi elingcolile kwakuyinkolo le mayibonge Nkosi kwakuyinkolo yelizwe isiko lelizwe lifile namhlanje ingakho namhlanje ingane no 12 years uzothiwa lo mntwana eyinesa lo mntwana sekuphumele isisu sika 4 kodwa no 12 years ingane ka4 yindawo na ihlale lezalukwazi zakuphuma esezikhulile sezindala engabe nazo sazabela ukuthi zikhule zigane zizale ayekho umuntu othi mayifike emhlabeni angabi na umsebenzi abekeleyo umuntu mayifike umsebenzi awunegama kufanele ajibe kuzo ingakho emandulo babeqaphela bebenzela bonke umuntu ophunyile sebekutholile wayikho abantu beseyinqapheli wayiphunyiswe yini bese begcina beshashazela leyo mhlawumbe sithi umntwana ushawe ukhahlelwe indoda ebesele namathela amakhulu wayafuna intabeni bese bebona abantu abadala lo bese belungisa bamlande leyo ageze qala kwakungekho lento esewusebenza kavulela ukuthi ngeliswa abantu abadala kwakuba kuthiwa ngenisa umuntu owayephunyukile waphuma mhlawumbe ethathwa umuntu wafelempini onganakwanga bese ekhipha umuntu awufena ngaphandle bese kubuza kuthiwa usibamba ngaphuma washawa inyoka umakoti aphume ethotheza shawa inyoka kwezinjani bese kubuza abantu abayekhuluma emandulo ngoba bangancwadi babetshala abantu manje sebengcono baphikise phezulu abantu bakaqwe imizimba yabo khishwa konke iqubu zomzimba umuntu avuma umkhulu wakho noma wakho akubuke nje angakhulumi ngimkhuphile kodwa kakhulu uzokhuluma thini ukuthiwa ukhishiye namathumbu ekhishiye uthi umuntu mayitshala utshalwe njani mangabe ufe nesifo sakhe kwakuthatha impahla shashazela kuthiwa sikhiphe ukufa kuwe okujuqile wahamba siyagula manje nganathi inkomo siyageza kodwa ngwatsha enjani namhlanje bayahlinza abantu baqaqo kusho amathundu onikeza amasosha namabhune kulaba bafundiswa abantu kodwa bonke bafundiswa manje iqubu zomzimba wabantu abamnyama nezilwane nabantu kodwa bafundiswa ngequbu zabantu abamnyama bese benikeza ukugqoza abantu abancane ushembele ukuthi lembuzi yesithathu eyabantwana esine ukuthi abantwana banikeza amalungelo kwabantu babelethiswe ngokusemthethweni ngoba bayakhona ondana bathi asibelethwa ngasimanga thina emhlabeni ingakho singenagama ingakho singenalutho esihlanu kwatholelethela bona emndenini khona abantu abona emndenini kakhulu lezi mfene khulu ngaze ubhuqabhuqa abafowabo ufuna ukungena ngazo lezi mfene ufuna ukungena amakhosikazi abo lezi bhokodo zomakoti abezokana baqede inyama nakwabo seleyedwa emendweni kuningi imikhuba yenziwa la ngale nkomo yokucelela abantu abanjani abone emndenini abone izweni abone amakhosi abone umveli nqa yizo lezi ey'bala kade khuluma ngazo babusithethe kodwa amakhosi nabaqhamuka ebukhosini kufanele bathi mabeyixoxa indaba bangakuyeki ukuthi indaba ezinto ngoba singamakhosi thina lapha ekhaya kuyadingeka ukuthi kuzo zonke ley'buzo zikhuluma ingasali inkomo yamakhosi nenkomo yamabutho inkosi mayinyakaza lenyakaza amabutho ayikho inkosi ngamabutho shiya nawe sesinawo namhlanje esemaniva chazela yonke ikhalele ku-talk shop yangakuyo idla amathuba sekuyigama nje ukuthi inkosi ayikatwa umuntu nje ikatula yipara vele akusekuphi
makhona bakuthi abayosuka majiyela abayidakela isikhathi bagoromateyu bese bephulaphula ihawule imbuzi bese kuthiwa amabutho angikhuluma labantu ngikhuluma ngabantu boqala abafa bengamabutho namakhosi phela abantu leyo nsika yabe isekhona ey'ngane zabo amen mayibonga Nkosi ngiyabonga uNkulunkulu wakithi ehleni waNazaretha ngiyacela uNkulunkulu angicele ikhathele ezinhlizweni zabantu okumbe bayakhonona socela uNkulunkulu wasehleni waNazaretha ubashumayela bakhombela abanezwi elikaqekile elingashileli ngam isihlabelelo senkulu nama-51 nesishagalolunye 159 namhlanje
See